هاي همين ياكم نحنا ديكم فبالحلفة episode 2 part 1 رينا نيرنا ودو episode 2 لالا تغلالا تايلا حزي لكم parts of speech ويلالا زوم ناي word classes مالتي سلازي زوم ناي حدك ألسي نناي وعلو مدو نيوي لكم نيرا ودو بالحلفة تاي رينا نيرنا كاو part 1 nouns رينا نيرنا سمات ويسياميتات مالتي حزي لالا pronouns نرينا pronouns مالت لالا what is pronoun? Pronoun is a word instead of a noun. ክንዲ ስም ማለት በትግርኛ ኦኬ ክንዲ ስም አው ክንዲ ስም እንጥቀመው ቃል ማለት ኦኬ ስማት እንደገና ታይለኩም ነራ بالحلفه ናይ ሰባት ናይ ቦታታት ናይ ሐሳባት ሲያሜ ማለት ይወራ እሶም እንደገና በخላያ ጸዋውዓ ክጽውዑ ይኽእሉ እዮም ናብነት ክብሮም is a teacher he loves playing football ስለዚህ ክብሮም ኣብዚኣ ብምንታይ ተተኪንዮ he ማለት ኦኬ ክብሮም is a teacher he loves playing football ስለዚህ ኣብዚኣ እዚኣ ትትል ነራ ክብሮም ኢና እንትከርና ማለት ክብሮም ኢና እንትቀም ነርና ኩልሻ ካው ግን መተካታ ነው ወለለ ክንዱን እንትቀመን خل he ነው nice Sarah is my friend she is kind ስለዚህ ኣብዚኣ ለለ ሳራ ብምንታይ ተተካንያ በሺ ማለት okay and the phone is new it is expensive ስለዚህ the phone በምንታይ ተተኪነው በኢት ማለት nice my friends are here they are waiting ስለዚህ አሮክተይ ያውዚያም ነው they are waiting it's በይኑ ለወዩ ማለት is in the middle of conversation በሐል ነገር ይዚ ስለዚህ my friends በምንታይ ተተኪነው ነው ወይለለ friends በምንታይ ተተኪነው ነው they ማለት እሺ ስለዚህ ታይታየም ለበሐልቶም ዞም pronouns subject pronouns البحال نيو subject pronouns همزه محزلنا يمنورنا مالتي بزحلو لمدو سلالهم استاتم لالا I you and he then she it ماشي زينين حدا خلت 3 4 5 6 7 subject pronouns نيوانا زين لالا نناي وعلن አጠቃቀመን ይሆን ማለት like for example I ሁሉ ጊዜ እንትኒና እንጥቀማ ካፒታሊና እንጥቀማ and خالتن like accordingly ከከመታታተን small letter ላይ ንገብረን خلينا እዚያ ግን በሳብጀክት እንዳልኳይና መጽያና ሁሉ ጊዜ ካፒታል letter ያትመጽ ማለት okay so I استناውነት أنا كسرح لكم بعيمو بيو بهي بشي بإيت بوي بزايلالا some example تهون يخم نعم الناس I am a teacher قليل للدقاقمنا بقليل للتحازو example لكم كل شيء خوني لايا and I play football I love music ماشي this is بقى يكسرح الخل بزي for your information بزي تاكيوكم لا زين كتولو انت خوليكم كاوغن لغير ነገር كلي زك غياري تمساسال لك خون خلي مالتي so that's how we make a sentence لو زغطيل له نحلف حزي حنت تاسكنيا حد نسرحينا مالتي replace those with pronouns زين خلنسي بحاجة pronoun نتكانينا مالتي my brother بحنت pronoun نتكا my sister بحنت pronoun my parents my friend and I you and your brother سلازي بمنتاي pronoun نينا نتكا ناونت my brother نتحاوي مالتي ورا ويحاوي تاينا نقول بتقرينا نسو سلازي هي مالتي نسو and my sister حفتي مالتي تاينا نقولها نسا she مالتي nice my parents نساتهم ولدي مالتي ولا نساتهم ስለዚህ they my friend and I we nice we you and your brother you okay you ወይላላ ድሕሪው you guys ኢልና ለክ ንጽውዓም ንኸሊና ግን still you ኢና ንብሎም hey you ተልናዮም ለኽልቲኦም ሲ ስኻትኩም ማለት እዩ አይደል ስለዚህ you ኢና ንብላ
ክንጽዋዕ እንተለና you guys you kids ምናምን ላዋልና ክንጽዋዕ ንኽእል you ታይ ማለት እዩ ብትግርኛ ንስኻ ንስኺ ንስኻትኩም ካው ንስኻትክን okay so ኣርባዕቲኡ እንትን ስለለዎ ማለት እዩ okay let's continue to the next one okay great classwork comment section ትምልስዎ ማለት እዩ okay ሓንቲ እዚኣና እዚኣ ክምልሰልኩም እየ እዚኣና እዚኣ ስኹም ትምልስዎን okay the phone እና the car singular ን ወዶ ስለዚ singular pronoun ለለታ እዩ ለነገራት ትኾን ተሎ it በኢት ይልትካ okay እሺ how about plural ትኾን ተለኻ the books the computers ናብነት እተን ኮምፒውተራት ኣይሰራሕ ኣለዋይ ናብነት those are the computers dash are not working እተን ኮምፒውተራት እዚአን እየን ኣይሰራሕ ኣለዋይ ንክንብል እንታይ ኢና ንብል it's they እንታይ ንጥቀም ከም መማረፅታት ይረኩም ለኹ ሓደ ትይዎ ናይስ ፕሉራል ክኾን ተሎ እንታይ ንጥቀም ማለት እዩ ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ መልስኹም okay yeah let's continue okay nice እዚኣ ለለ ኣብ ሕቶ ክኾን ተሎ እዩ መብዛሕትኡ ተምሃራይ ወይ ቢግነር ልደናገርታ እዩ ፕሮናውናት ኣብ ሕቶ ክኾን ተሎ ብቅድሚት እዮም ልመፁ ወይ ለላ እቲ verb to be ና ወይ ለለዚኦም are is are እና ካብቶም pronouns ድሕሪኦም ከቲሎም ይመፁ ማለት እዩ so እዚ የደናገር እዩ ምክንያቱም همزي المصنيرو you are he is she is they are we are level المصنيرو sentence ولا ስለዚህ እዚ ኣብ ጥያቄ ኮንትሮል ብዙ ይልመጽ አይተደናገሩ are you ማለት ዲኻ ወይ ለለ ዲኹም ማለት እዩ is he do you is she ዲያ are they ዲዮም are we ዲና ማለት እዩ okay so ክምላተሎ ሐዚ እዚያ are you ዲኻ ወይ ዲኹም ይወዶ ስለዚህ are you a student ለለ ሓደ ሲንግል ስለሆነ ግን ዲኻ ማለት እዩ are you a student ማለት ተማሃራይ ዲኻ ማለት እዩ is he your brother ሓውኻ ድዩ okay is she your teacher መምህርኻ ድያ nice and are they ready ድልዋት ድዮም ዝግጁ ድዮም are we late ረፊድና ዲና ማለት እዩ okay nice so the question is እዚአነዋ ካው እንደገና contractions their contractions نرى أطبق قبلنا كنصحفهم كلنا بناي written form تايل لخون are you now not تنينا نقولنا actually I am you are she's he's حصر لهم كصحف تلو هم يلقبر we are and they are contraction كتطبق كحصر تلو نامنت ديا I am ولا هم ذات صحف ولا nice you are her هم ديا مالتي okay is she's where by the كنبب تلو يهمل نبب I am من نببوزي you are ايخوني you are his she's where زي I know like am are is I know like she's is and I am you are we are ከዛኔ መጨረሻ እንደገና they are ማለት they are ተንንትኔና ተን ቫውሊና ነጥፈን ተን ቫውል በእንትነት እንገብራለን ማለት በአፖስትሮፍ እንገብራለን ማለት okay nice so I think the pronouns ያخلنا this is enough yeah we had enough
ሕቶታት ተልይኩም ኣብ ኮሜንት ጠይቁና መልስዎን ለልኩም ኣብ ኮሜንት እንደገና መልስዎን ኣብ ዩቲዩብ ልትከታተሉና ኣለኹም ተኸታተልትና ሰብስክራይብ ገበሩ ሼር ገበሩ ኮሜንት ገበሩ and ኣብ ቲክቶክ እና ፌስቡክ ላ ፎሎ ገበሩና ሼር ገበሩ ኢኹም ክትምዝገቡ ትደልዩላ በቲ ቁፅሪ ስልኪ ደው ኢልኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እንደገና ኣብ ቴሌግራም መፂኹም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ቻው